Oh, pas dendam ana sing ngapir iki sih. Les. Padahal saya jadwalnya jam telat ke jam 3 namanya upload TikTok ke sini. 3 namanya penontonnya masih di atas 700.000 kaya lali kan. Mboten masalah. Makane nyong kayak ra iso cek omongan. Saya ganti konten eta, ganti kontennya ada ta. Kalah eta. Iya wis di jomblo hitam sing kalah PS. langsung makrajun langsung. Sampean udah ngopi apa belum? Jomblo hitam sing kalahan PS. Ben dadak nyak-nyakan ngono coli Lewandowski. Cari pedis. Asik. It's iya. Kalau video nyokot mau nendang ngopal ya. Pinter lah ada buat main. Cuma kali ini darah karo pacare bot. Pacare yo starter ke nang Guwondi sik juga rene. Ngopo ya? Musuh iki besar. Kita kalanta sik Gus. Asik. Ket biyen ki nek nang rentahan barang ki nek kalah anane sing disalahke. Jadi Jadi atara yang Padahal asli kemampuannya sing di bawah rata-rata. Jonyong mbek samang. Golek. itu ta. Sik le. Ge le. Ora. Apa? Keceron. Ini nyong semain main. Alasan ya bu. Itu udah main kalahan di praksisan. Mending nonton aja konter itu. Risiko. Ada Jenny. Ora masalah. Terlalu serius santai seakan-akan kaya rek menang ae. Padahal asli aja kalahan. Ini sudah klarifikasi bola. Yo ora. Aku lah asli lah saking stresnya mikir pacare, kok pacar cewek sih disenengi ora balas WA. Nah, yo. Kalau wingi tinggal potongan ngancani Niko, Pak. Ibaratnya ngarep-arep klub posisi 6 orane gigol ta. Meru ya, Pak. Baru golek liyane nek sing padha-padha. Itang ngono Padha. Nek kok udah ngomong sama Kiye baksodan, Pak. malah apa coba? Beruh ya tak stike itu. Ah to. Alasane ngono kuwi nek wong kalahan to. Alasan klasik tenan to. Palah yo ndak tak jogging-jogging berang. No. Wani les. Kira-kira bocah iki seneng tenan opo ora ta? Oh, Lagi 5. Pokoknya dibahas vetoan mesti kalah terus. Arek saya nyala ke stick. Wah, ini mergo pikirannya mikir vetoan sih orang balas WA aku. Iya. 5. Buru-buru sana malas kok. Saya mat gajah mandul. 5 juga lu. Oke, gara-gara di video lek. Wah, kalau ora di video nyong keren mau main yo. Di sopo dah sih?